ikipe ya Sunrise irarangiye. Ahangaha ndi kumwe n'abafana b'ikipe ya Sunrise. Bimeze bite nk'umufana w'ikipe ya Sunrise ko mbona wanungunitse? Urabaza icyo ubona nka mwari. Bose icyo utabona n'icyo umbaza. Niba ikipe yaratewe mpaga iwabo yabuze ambulance ikaza ikadutobera hano igorogota n'icyo urukumbaza. Ubwo no kubanga ikipe yacu ifite ibibazo ibi bitatu. Aha, wowe ikikubabaje nuko ikipe yariye mpaga ikabije hano igorogota ikaba ukabutakaje. Nkaba ntakaje. Wowe kubwo uravuga ati ikipe ntiyaterwa mpaga izi gutsindira ahangaha. Uburetse Etencelle. Muha umwanya bahuriga. Uburetse Etencelle. Niyo yaba Barcelona, niyo yaba Real Madrid, niyo yaba Man U, niyo yaba Gasenyi, niyo yaba Munyamukandagira mu kibuga, niyo yaba yandi yagiye mu butayi gatera igiti kikamera. Ntabwo ikipe yemerewe kuza ngo idutobere hano igorogota. Hano ni mu rugo, ni mu karere k'igihangange, ni akarere mu rugo. Turasaba iki? Tugomba kumanza gusaba ubuyobozi. Ubuyobozi muvuga icyo nawe uratwibwira. Nuwo wundi nawe ko yanungunitse nawe. Turashaka kumanza kugira icyo dusaba ubuyobozi. Iyo ushaka gutunga ifamu ntabwo ushyiramo inka ngo kubera ko ari nziza ziragira ifamu nziza. Ni ukuvuga ngo turabaza ubuyobozi ibintu ibi. Ekipe yabaye iki? Mu gihe ikipe ifitwa n'uturere tubiri tukaba tuyibonera muri Ndagaswi kwa Mbanzu yamye. Ubundi uwo musaruro irarya gahunga n'intoryi byonye. Ikipe irya gahunga n'intoryi irira he? Muri kwa Mbanzu yamara muri sekisa najya arandira. Iyo kipe uzayisaba umusaruro uhereye. Mu gihe padiri ayitunze ari umwe wenyine itubona ijya kurira kwa Mbanzu. Reka nuwo yegere hafi nawe. Nawe ngo ikipe ngirira kwa cyane. Murakoze cyane mufite akababaro cyane kuko sinibaza ahantu Yesu yabambiwe ahantu tuhabambirwa kandi ari twe tugomba kuhabambira. Igorogota murabambwe. Twe turabamba hanga ntabwo tuhabambirwa. Ibi ni ikibazo kigaragara mu buyobozi. Ubuyobozi bukwiye kugira icyo bukora tukabona ikipe yacu ibambira andi makipe ahangaha. Ntabwo twe tukwiye kubambirwa ku kibuga cyacu. None umutoza bimeze bite? Umutoza urabona ko arabona umukinnyi ari gukina nabi. Uriya umugabo udutsindishije igitego yakinnye nabi kuva kare yanga kumusimbuza. Umutoza agende. Umutoza rero niba yumva atashoboye gutoza neza ngo asimbuze nk'uko bisabwa yahakanya abandi batoza. Ntabwo ari umutoza gusa n'ubuyobozi bwose nibamenye ngo umusiporatifu ni umusiporatifu, umworozi ni umworozi. Dukeneye kubona igitego hano igorogota, ntabwo dukeneye gutsindirwa hano igorogota. Ikibazo ikipe irira ngo kwa Banzu yamye. Ikipe irira muri sekisa. Buri mukinnyi bamwishyurira sekisa. Muri sekisa. Iyo kipe turayibaza igitego ngo irira muri sekisa. Ni ukuvuga mwebwe ikipe ntimwirenganya iyobowe nabi. Ni twebwe agomba kwishyiriraho ikipe igomba kuba nka ikipe. Sawa, urakoze.